Ahakoa e hāngai ana te titiroa te motu ki te ipu o te ao, kei te whakapononga mātanga tōrangapū he pakanga no kei te haere ake i roto i ngā rohe pōti Māori. Kua hikina ngā mahi te whare pāremata, kua puta ngā kei tōrangapū ki runga i te huarahi whaiwhai pōti ai. E whitu ngā rohe pōti Māori, tērā pea e toru ngā rōpū tōrangapū, ka whaihua. Kei konei tātou mō ngā rawa kore, ngā tangata kore mahi ana, ngā tāngata iti tuatu. Hei, hāpai anō hoki i te pani me te rawa kore. Kia ora ai tātou katoa, hako ko wai, hako kei he. Ko tahi te mea nui, whakaharahara ko tērā ko te whakarongo, ki ngā aue, ki ngā kōrero te kāinga. Ai, he maha ngā wero kai mua i te iwi. Engari ko tā ngā tōrangapū mahi, ko te whaipōti. Mena e tautoko ana te iwi pohara i te rōpū mana, a te rā pōti nei, whā te kau, ngā tūru mō mana. Kia whakatina nei te kōrero e kanohi kitea, ka mutu ko te whakapātu, te ringa ki te ringa, rai ki te rai, ki ngā iwi, ki ngā hapū, ki ngā marae, o te wā kāinga. We'll be talking about jobs, rivers and kids. Ahakoa kai te whakataetai ngā kākāriki i ngā tūru Māori e toru. Ko te pōti whānui, tā rātau e whai nei. And this is the time when you most engage with the community. It's the most fun time. It's really hard work. But it's talking to people that really counts. Ko tahi noiho te tatauranga e ka tino whai mana, koia te pōtitanga te ruitakau maono o Noema. Ko te pāti Māori, ngā kākāriki, me mana, ngā rōpū e whakataetai ana i ngā tūru Māori e whitu. Engari anoa nā hinara, Act Me United Future, kai te taha auraki ke. Ngāhuia Wade, Te Karere.